Yes, reka nanone dutangire aya makuru yacu duhereye kuri iri jambo ry'uyu muminisitiri wo muri Congo, aho yagaragazaga uburyo ki M23 yinjiye muri Burundi igakora amabi. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2 heures du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre? Les Congolais ont fui des hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors ces compatriotes, lorsque vers 2 heures du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir parce qu'on leur a dit vers 5 heures du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule pour être massacrés. Yes, uwo ni minisitiri rero, umwe mu baminisitiri bo muri Congo, aho yagaragazaga yuko ngo M23 yaba yarinjiye mu gihugu cy'u Burundi ikajya guteza akavuyo gakomeye cyane, aho ngo yinjiye mu nkambi y'impunzi yitwa Buhumuza, aho ni muri mu gace bita Busuma. Ahangaha hakaba hari inkambi y'impunzi z'abanyekongo zahongeyeho kubera ibibazo by'umutekano mukeya, ariko kuri ino nshuro ikaba yabaye iturufu wavuga yuko iri kwifashishwa ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Congo ndetse no ku ruhande rw'u Burundi. Ahangaha biri kuvugwa yuko ngo M23 kubera ngo igitutu cy'amahanga bayishyizeho kugira ngo irekure ibice byose yagiye ifata, ahangaha ngo M23 yabonye iturufu yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, yarangiza ikajya gushishikariza impunzi zo muri iriya nkambi ya Buhumuza bababwira yuko ngo bafunguye imipaka, ngo ko bagomba guhunga bagasubira iwabo, ko umutekano ari wose. Ibingibi ngo bikaba byaratumye ngizi mpunzi ngo zigumura ku buryo buri hejuru cyane. Ngo gusa kandi ngo M23 usukubabwira ngo ikibazo cyo gutaha, ahubwo yanaberekaga uburyo kibabayeho nabi, ko mu gihe bataba bari muri iyo nkambi bakabaye bibereye mu byabo. Ibyo byose rero bikaba byaratumye ngo izi mpunzi zo muri iyi nkambi zigumura zigataha, maze noneho ngo zigatangira guteza ngo umutekano mukeya hano mu gihugu cy'u Burundi, zigaragaza ko ngo zibayeho nabi kandi ko ngo biruta kuba ngo zakitahira mu gihugu cyabo cya Congo. Ariko nanone ku rundi ruhande ngo hagaragajwe yuko ngo impunzi zigaragambije zikagira gute, abo ngabo ngo bagiye bafatwa bakicwa, abandi bakaburirwa irengero mu buryo ngo butagiye gusobanutse, ngo nyuma yuko bamenye yuko ngo M23 yaba yarambutse imipaka ikabinjiramo ikabateramo umutwe mubi cyane, cyangwa se umutima mubi wo kwigaragambya ngo batahe bajye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero akaba ari byo uwo mu minisitiri yakomeje avuga yuko ari igitutu. Ibyo byose kuba M23 yarabikoze ari igitutu gikomeye cyane amahanga yagiye ashyira kuri M23.
reka nanone tuve kuri aya makuru dusimbukire ku nkuru nyamukuru y'uko M23 yarekuye Uvira, ariko kugeza ubu ngubu amakuru yongeye kuza nuko M23 itigeze iva muri Uvira, ariko impamvu itigeze iva muri Uvira ngo nuko hamaze kumenyekana ko Abatanzania aribo bagiye kuza kuyobora iyi Uvira. M23 ngo ikimara kumenya aya makuru yabwiye abasirikari bayo, irababwira ati muhoshi muhave, ntimube muretse kuza. Abari biteguye bose kuva muri Uvira bose byarangiye bababwiye ngo mboye muretse kuko ibintu byongeye guhinduka. Aha rero ngo impamvu nyamukuru ngo nuko iyi Tanzania ariyo yaba igiye kuza igahagararira igacunga umutekano, kandi nyamara M23 yo yarasabye yuko ngo haza ingabo zidafite aho zibogamiye. Mwibuke neza ko izi ngabo za Tanzania bahurira mu rugamba mu minsi yashize bararwana, reka sinakubwira ivumbi ratumuka, kandi na nubu barongeye baragaruka, n'ubu ngubu baracyahanganye barimo bararwana. M23 iribaza iti ese gute n'ubu turi kurwana n'Abatanzania, ahangaha barimo badusukaho umuriro w'urufaya natwe tukabasubiza undi, aribo baje gucunga umutekano, kandi inyamara imirwano igikomeje. Abangaba bo bazumva yuko bene wabo turi kubaha umuriro twabamaze, noneho bo bazakomeza baturebera izuba, bo murumva batazaza kutwataka n'ubundi mu bindi birindiro tuzaba turimo. Bityo rero M23 ibikaba yabibonye nk'iturufu iri gukoresha kugira ngo igume ahangaha muri Uvira, kandi wanamugani ushobora kureba ku ruhande ugasanga ibyo M23 yaba ivuga ari byo. Nanone kandi ireka nkubwire yuko nyuma yo kufatwa k'umusozi wa Baruta ndetse n'agace Kampwezero kamaze kwigarurirwa na M23, ibi bice byose bikaba byari bice by'ingenzi ku rwego rukomeye cyane ku gisirikare cya FARDC ndetse na Tanzania n'Abarundi n'abandi bose bashyigikiye iyi ntambara, bashyigikiye ukurwana kw'igisirikare kwa FARDC muri iyi ntambara. Ahangaha nanone reka nkubwire yuko ibyo uru rugamba rwamaze kuba rushyira hanze. Uru rugamba rero icyo rugaragaza cyabereyemo nuko M23 yafashe intwaro nyinshi cyane. Niyumva ngo intwaro ntumve agatwaro kamwe tubiri cyangwa se dutatu, ni intwaro nyinshi zambuwe abasirikari b'u Burundi, abasirikari ba Tanzania, FARDC ndetse na Wazalendo. Intwaro zirimo imbunda nyinshi cyane, izirimo amabuwate menshi y'amasasu, ndetse intwaro zirimo amagrenade ndetse na bya bibunda bashyira ku rutugu babyita ngo ni bazuka. Ibyo byose bikaba byarafatiwe hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse nanone kandi matekwa zikaba zaramaze kuba nyinshi cyane, ndetse abasirikari benshi bakaba baragiye mu birindiro byabo bigiye bitandukanye, nta ntwaro na zimwe bafite. Abagwe kuri uru rugamba bo ntibagira umubare ku mpande z'iyi koalisiyo yose, yaba uruhande rwa Tanzania ndetse FARDC, Wazalendo, Abarundi. Ahangaha reka nkubwire yuko intsinzi y'ibidasubirwaho yamaze kujya mu maboko ya M23, kandi nanone ngo nibakomeza kureba nabi ahangaha M23 aka gace ka Uvira kuza kukazakarekura niyongera kugasubiramo, ntabyo kuzongera kuvuga ngo tukavuyemo ngo tugize gute, no, nuko zagafata paka bugwate nkuko yafashe utu duce tundi tubiri twose dukomeye twa Bukavu ndetse na Goma. Mwabantu mwe ibintu bikomeje kugorana cyane, bikomeje kugorana hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Minembwe naho zatwirwanaho n'ubundi nazo zaramukiye mu masasu adakanganye cyane, yandi atabarimo ibibunda bikomeye cyane, aho izi Wazalendo zikomeje kubataka umusubirizo ndetse no kubakorera ubugome bukabije cyane. Izi rero ni Wazalendo zongeye kugaba utundi dutero shuma two kuza kujya bashimuta abaturage bamwe na bamwe, ndetse bagashimuta n'abayobozi bamwe ba
twirwaneho ni uyu munsi wa none rero. Ibingibi twirwaneho ikaba yabibonye hakiri kare ubwo abasirikare bari bari ku burinzi bakabona izi wazalendo ziri kwinjira mu rugo rw'umuturage, ari nako ku rundi ruhande izi wazalendo zari ziri kugerageza kwinjira mu buryo bwa busambo mu bice twirwaneho iyoboye binjiramo. Ahangaha M23 na twirwaneho bakaba bashoboye gusubiza ibi bitero inyuma. Ubwo babisubizaga inyuma nibwo iyi wazalendo yatangiraga gufungura umuriro mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu munsi. Yes, reka nanone nkubwire yuko mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu ntago bimeze neza cyane, kuko uyu muperezida abamwegereye batangiye kumubera ikibazo gikomeye cyane. Ukuriye ishyaka rya CNDD-FDD uyu akaba yamaze kuba agaragariza isi yose ko Antoine Félix uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe aka Never, ko ashobora kuba nta kintu gikanganye cyane amaze hano ku buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi ku mwanya wa perezida. Ndetse nanone kandi ibingibi bikaba byagaragaye ubwo uyu mugabo ariwe uri kugaragaza isura y'igihugu cy'u Burundi, kandi nyamara ibingibi byagakwiye gukorwa na Never ubwiwe. Ibingibi rero bikaba byongeye kugaragaza umwuka mubi muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Yes, reka rero mbashimire mbifurize kugira igicamunsi cyiza bakunzi b'amakuru yo kuri Kivu Top News.